Predstavljamo Nutrivix i već nekoliko godina lider je u svojoj oblasti dijetetskih preparata, da kažem, i od 100% je prirodnog sastava za uklanjanje prekomerne telesne težine na potpuno prirodan i zdrav način putem smanjenja apetita. Nutrivix je ispitan na Farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu, a registrovan u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Pored Srbije i zemalja u okruženju, Nutrivix se probio i u zemlje Evrope, a u zadnjih 2 godine i na tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata. Reći ćeš nam par reči još. Sad smo govorili kako je zdrav duh neophodan za zdravo telo, a evo i sada u zdravom telu, zdrav duh, kako iz ove kompanije poručuju. Pitanje pravilne ishrane je značajno, kako sa aspekta održavanja optimalne telesne mase, tako i u održavanju vitalnosti jednog organizma. To je globalno pitanje koje sa sobom nosi velike zdravstvene posledice i neracionalno troši zdravstveni budžet zemlje. Pod racionalnom ishranom podrazumevamo izbalansirano unošenje hranjivih sastojaka iz namirnica da bi organizam na optimalan način mogao da ih iskoristi. U suprotnom, imat ćemo negativan trend pojave nastanka patoloških stanja kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes tipa 1 i 2, bolesti zuba i druge. Napredak civilizacije, dakle dugo sedenje, slabo kretanje, stvara disbalans, smanjuje potrošnju unošenih materija i neadekvatno iskorišćene sastojke hrane, dakle glukoze i lipida, i na taj način dolazi do pojave gojaznosti koju neki autori nazivaju bolešću civilizacije. Studije su pokazale da se već posle 30. godine starosti pojavljuju problemi prekomerne telesne težine. Na to se nadovezuju problemi visokog krvnog pritiska, povišenog šećera, holesterola i drugih kao rizičnog faktora nastanka težih patoloških stanja. Nutrivix maksimalno dejstvo daje uz dobro žvakanje hrane, uobročenost, konzumiranje 2 litre vode, velike količine voća i povrća, kako naglašavaju iz ove kompanije. Pored toga, naglašavaju da nema čarobnog štapića, ali da je ovaj preparat po svom biohemijskom i farmaceutskom sastavu zupčanik koji pokreće mašineriju čovekovog organizma iz više razloga, budući da su neki od sastojaka prirodni laksativi i oksidansi, kao takvi veoma su značajni u metabolizmu hranjivih materija. Njegovo dejstvo je sabrano u 6 biljnih vrsta, od kojih svaka na svoj način blagotvorno za organizam vrše funkciju u smislu razgradnje masnog tkiva, smanjuju apetit, eliminišu toksične materije iz organizma. Korišćenje Nutrivixa je posebno korisno kod bivših aktivnih sportista, jer pored aktivnog bavljenja sportom dovode do velikog povećanja telesne mase zbog inercije unosa hrane, što za oko 2 godine dovode do povećanja telesne mase od oko 20%. Fizički neaktivne osobe su u još većoj opasnosti, tako da ovaj preparat uz obroke uspeva da ostvari ubrzanje metaboličkih procesa u organizmu, kao i trošenje suvišnih materija, smanjenje lipida, triglicerida, nivoa šećera u krvi, a deluje i kao oksidans i blagi laksativ. Ovo je registrovan proizvod, kao što je Kristina rekla, i ima ga u prodaju u evropskim i arapskim državama. Kažu da redovnom upotrebom daje sjajne rezultate i za telo i za duh.